workshop on Manipuri Raas, Pung, Thang Ta, Moibung 친구와 땀만이고요. workshop시다. 시 보름시다. 다시 댕신비와 에피기. President Program 친구와 K. Sinha, President NCSDS Assam, Amazon, Guest of Honor Program 댕신비와 S. Raman Sharma, Oza Sakrapan Himanta, L. Kapani Singh, Poison Sopana Singh, N. Vinod Bihari Sinha, Tanzan Irabot Sinha, L. Akam Sinha, N. Slamiki, Yinkong Kwenda, Dr. M. Ned Sinha, N. Shuman National, Nungi, Pepun City. Aduga, Masing Tormista, Sabari Lady, Kubiwa, Antanasi, Toman, Dekay Singh, Kubiwa, Mahiri Singh, Ahalaman Singh, Kalakar Singh, Mahiri Pupina, Hamakada, Aduga, Nasi Tormsi, Sandopi, Sandopi, the Muslim, the Young Media, the same Mamanga, Ozahimta, Ramadas, Demand the Sama. Mengam ni kaya nasi pun simatang ni sima ni sima. Tapi kalau ekui bicara misi nama dan bicara misi nama jadi mahasiswa menunggu yang misi ni yang percentage dah ekui 0.3 semua yang terdapat misi ekui Manipuri misi amani Tuhan Allah dengan sinaman uang tetapi istimewa Mayang sing tohiba Manipuri culture contribution to biodiversity masih yang berlebih itu masih baru sudah kopi masai kopi zaman sebelum suatu ini program ini si mata ini tadi kesamping tadi 37 itu baru pula asing tohiba ekui ta ekui na masih kita culture dalam dah sports dalam dah ekui na tohiba ekui ke masih foto masih mas cinta ni boleh masih belum ada yang sudah kami aduh ben mohon mesti मैं आपको कम्युनिटी जब कोई रास है तस्वीर में कोई लंदन की कोई बात बस जब कोई रास है मणिपुरी रास दाए कम्युनिटी इंडिया के रास दाए मस्त क्लासिकल डांस की क्लासिकल डांस में मुकाम ना या मयाम ना मसाइल गवाम पढ़ाई क्लासिकल डांस के हो अदु कहीं ना मणिपुरी डांस ना क्लासिकल मणिपुरी रास क्लासिकल डांस में है रास कौन सा चाहिए माइन को नाकिवा अभी रास क्लासे मस्त माइन का मस्त इंडिया के क्लासिकल डांस तो यार नहीं मतलब नहीं 1930 का मस्त रास क्लासे में कोई रिपी इसके वो हाइट मस्त इसका अभी मस्त 26 साना में तो क्या विषय का ये मॉडल के वो तो उसके समान पूर्ण दमान याम ना अब तो Sisi mana? Apa panganas itu? Topik ini bah. Aduh, saat ini yang kita dah begini kita kaumna masih ada apa dasar tadi ini. Semua kaumna Manipuri Raas na. Ada di mana? Dari mahal terusnya. Itu iman sangkitan setiap orang kami jadi dewan ini, lakukan kita jadi nama laki orang. Manipuri sangkitan setiap mungkin masih world India ni mana? Mau sebenarnya India state apa ni? India ni apa? Intangible cultural heritage है, apa संगीतों ना Manipuri में संगीतों सुनना. Semua itu ना किसी माने सिंगर चुना पाऊँ बा, सबोर कंट्री sports में तांगा, सबोर कंट्री से masih Assam di planters में सबोर कंट्री सानों में कंट्री से उम्र तो इसका British officers masih itu पाऊँ ना masih cerita kan masih terjadi orang Manipuri orang Manipuri masih cerita kan Manipuri sebuah kami sih masih pulau ada international film sebuah kami asalnya bicara tentang sini kan itu Manipuri
international over Pambasista, Toro, Dorsi, must be Alpha Muslim. We won't go there and come in music up again. You see, that not like we won't matter. Every Manipuri, we won't say, it was solar army. And I said, the young must have pulled on, we won't go say, must have taken we won't go say, Sangat, Sangat, we are not coming. As my program, they are. Thang Ta kita hari 1891 dah British Community dalam sama kita British officers di zaman pergi Hong Kong pada Thang Ta uruli longit anda Manipur Raas pada 27 April stage lagi dok kita hari stage dah British ni officers dah dari hari yang Manipur yang terthang menjauh thang menjauh termasuk mana officer Notice of Tokyo, 1891 to 27. So I don't know if we labor, Lahara, we can get used to Lahara, so we have intangible culture and that. I know you are going to put in your opinion, I'm going to go. I see the points. Telling you, see the women to person and Yamna, go to Masama University, kind of consider. I think culture. Mas yang nak tu bersama mama bersama saya, kamu tahu. Manipur culture is that blend tu menjadi. Kali no blend tu begini, yang estetik tu berkumpulan, amna, yang itu tu estetik. Anda sih blend tu kan sama Manipur culture sih, yang unique tu culture menjadi. That is why Manipur culture is tu di Raas terkanggi, tu Sumang Ilan terkanggi, Jaboi terkanggi, whatever. Tu kalau Pung masih itu ni yang people is in the culture speech. Masaya, yang koming wa ingba, yang resnya hulo wa. Yosu, yang tentu, anda perlu yang kita benar. Dunia ini, masih, masih kecuali dunia ni matanya. Dunia semua kita, undang ini dunia semua kita dunia macam yang itu masih. Yang itu orang itu dunia semua kita dunia ni. Yang menawarkan itu lain macam itu seluruh. Semua itu lain kita bagi lain orang anak. Tengok beliau. Ada yang masih Raas kita, sampai pun kita, ada Pung yang mesti Thang Ta yang beliau. Ada masih kaya ba, sama ada hasil betul. Ikut kaya ba Manipuri Raas nila Pung Thang Ta Moibung. Kaya estate ini, apa ni? Semua ni nak ni macam ni kita dah tahu program program kita ni tu ni projek tu tu handle macam siapa ni. Hai dua, dah sudah Thang Ta masih kasih nama itu na yang itu yang generasi kita kangen ba result tu kanjar tu urusan. Ada orang kata ni national education policy ni 2020 ni hai dua semua Indian knowledge system. Sini. Yang top-top itu art forms dengan pengaruh knowledge systems dijual masih kurikulum dah school ni college ni amsun higher education kurikulum masih jauh yang kena dari masih kena fikir. Nanti ni apa ni? Ekonomi culture sih masih local dah masih ekonomi interest tu dah result tu dah anjab tu dah ini hari ni Manipuri ekonomi. Lain population, state, relation, outside India relation, anywhere relation, it puts this happily. Culture is you can now so without the child is in the younger generations in the culture is passed down from generation to generation. Must be, don't worry, say, yes, it will deliver, it will memory, they must see the deliver, it will generation to hold to it. Jadi, hai buat semua pegawai kaya asli saya, tapi menurut saya semua people society asal, sana, yang jangan kawai yang masih kontrol itu ini ada masih, kami masih awal kaya kami masih disturbances yang mau kami infrastruktur kami Digital masih kena, kan orang masih interest orang masih bijak orang anjar orang boleh masih yang orang ada poni ni, ada di negara masih Pung dia na masih topa itu dia na
फजबा मौंदा एन इंटरेस्ट होगा एन कोई लैंग्वेज साइड नाउ सिस्टम सी वजाय केमसिना लेलुम यामसिना मसफियना नकी दिमकी सिलचरी दिन खंगे वजाय दिन खंगे इब्राहिम केनोबी याम सिंचा कोई न उनसे तक एकोई इनोसी इंटरेस्ट होगा मसफि संजब तो रिजल्ट को भी तो कैसे एकोई मसफि एकोई विरोध तो नहीं है लॉजिक तसिंग मसफि के लोग भी है कल्चर से हम लोग कल्चर है लैंग्वेज तो वो की साइट के अंदर यहाँ पे करो कल्चर है लैंग्वेज से मशीन है वो कोई मयान से इमोशनल इंटीग्रेशन अरुणा सुनाई तो रहा है कोई मसले से उनसे बात हम कोई बात एक मरी पर सुनाई बात मसले कोई नाकुन तो कोई सुनाई तो ना सुनवा पहुंचता है याहू बात बिगिनम टाइम ना Manipuri Culture and Sports Development Society Assam and then representing in Moibung in English Sumasiki Yawi Yaw Hena in Adon Kobilati and Sushi Karo